February ni som pakwa sang ni som ni panga ni lai ni ani a Bahzar thlir tu te chibai ule Manipur Chief Minister Biren Singh chu Chief Minister ani lo chia boina lian zok ina zui ve ngal don ni in nalanga Manipur chu President rula da ani hnu loka BJP thalai pol Bharatiya Janata Yuva Morcha BJYM Manipura President Luile Biren Singh-a thupek angan thok thin Manohar Baris Sharma chon mi puihriata Biren Singh hi sai selin Manipur State boina bulpui berani thu asai Social media video viral a Baris Sharma hian Chief Minister Biren Singh-a thupek anga mala thina ni thule khoveng tu Village Defender zinga man masak berani thu asaya Wangkhei ningthem phugri mapal khwa chena in bula meite nu ho pol mera pai bi te nena in machon tumin Baris Sharma hi Biren Singh hian Manipura sop chevekani ti in au piep mayani Social media Baris Sharma thil po sawanga thin rimin Bisnupur district a kumbi khwa mera pai bi te chon Baris Sharma in hi an pan khoma Social media hian Baris Sharma hian tun thla ni som panhia mera pai bi ten sit in protest an nei chu Biren Singh ro manna vekani thule helung oilo na kal mera pai bi member ta hi mi pakhat cheng zanga zel pe kan ni thu asayani hetianga soya wang hian mera pai bi te hian Baris Sharma hi ina an kal chila ngaidam dil turin an phut ani Manipur BJP thalai President Baris Sharma hian social media video a post awang hian an hampui meitei ho hnen atangin tha avona tok nual ti asaya The Hindu in Antalan Danin Baris Sharma chuan video da hnu lok khan mi pang hnen atangin tha avona ka toka min tha an tum thu te karuang payan tumna mun te po min ron hrila hetianga min votu te hi kuki te nilovin meitei an ni ati meitei nu ho pol mera pai bi te hian Baris Singh hi athu soya wanga ngai dam dil turin an phuta Manipur meichia te ati ming chiani anti ani Baris Singh hian meitei village volunteer zinga man masak berani thu asaya Biren Singh-a min hril ang che in ma kan la a indona le boina kan chok chuak ani Manipur then ran du tu le ti chetu chu Biren Singh hi ani ati ani kan hriat vek angin Biren Singh hi tun thlani kwa khan Manipur Chief Minister an ina tangina banga kuki zomi ma group te chon Manipura chi le chi inkara boina en kol dana Chief Minister ni tlak lo tran lam nei ani ti in an heka Manipur phai zola cheng meitei te le tlang rama cheng kuki zomi mar namte inkara kumsang ni somni pathum me thla tang khan nasataka boina chuakin mi zani somnga pariadan thia singruk velin an chen da an rau san ani kha tun thani som pathum khan sarkar lai puichuan Manipur a hian president's rule apuanga kumsang ni somni pasaria an tram zo tur Biren Singh-a kai hruai Manipur Legislative Assembly chu thiat lovin na thok theilawa suspend ri ani Baris Sharma chuan Manipura president's rule puana ni ta po hi Biren Singh-a politics vek nia ngai thu asaya engwangin nge president's rule hi puana ni ka hrelo kan state a hian thok thei sarkar om nge thabera sarkar lai puina pompui state sarkar om se mi puiten kan pom vekang atia BJP thalai roi tu tele khotam taka volunteer te chuan president's rule la Manipur puana ni chanan hriat lo thu asaya kan zawai hian man tangkai kan nia min man tangkai du to lo hnuwa min pai chuak le ringot mai ani atibok Baris Sharma hi gumsang ni somni pathum October thla khan Manipur police te chuan Imphal khopuya in kana mi panga in hliam an torna mo phurtu a puin an man ani Baris Singh an social media athu soi video post ma hian Biren Singh athu soi ni om tak Manipura boina chokchuak tura thu cha asoi nia langchu social media in thon dar ania he audio tape hi tun thatir khan Supreme Court chuan Central Forensic Science Laboratory a Enfia Mars ni somni palima an thil mu report thelu turin thupe ka ti chuaka he audio tape hi Manipur sarkar chona lem siam chopani antia private and laboratory truth lab chuan an enchina he audio tape o hi Biren Singh-a on en za somkwa pathuma in ang antiani footballer footballer khel tolo nuwa journalist nila chumi nuwa politics lu chil le Biren Singh hian rin hlel le soineu newa kaina sa hlea kumsang ni som pakwale sang ni som ni khan a MLA tenge in assembly an thlop na hnuk dokin paithla kan tuma Mase Union Home Minister Amit Shah puina wangina sarkar atlulawa
chief minister ani zui zela Manipura boina chu nuwa po ming hliawna nei nuala security force te beina le sipairal thuam dana mun ti chia silai lemu bothua te po Biren Singh-hi mo phurtu nia ngai ania Imphal om Indian Army ho tu pakhat chuan heng thil chui turati National Investigating Agency NIA te po in Biren Singh-a chief minister na hnuaya hnan thok chak theilo ni in na soyani Manipur chief minister ani tiratlang mi te mangai tu tia kuki le zo nam te po inan duron Biren Singh chu Manipur tlang raman ham te melma ani ta tuna pheichon meitei le BJP hruai tu te po in thudik an puang chhuak ve tan ta ni in nalanga Biren Singh malam hun hi a eng te chiam lo ni in alang heti la hian report then khata chuan Biren Singh hi Rajya Sabha MP atana rotani don ti te po soirik ani mek thung nimin tlai khan Saudi Arabia khopui riata US le Russia ram ho tu te chu a tho khatnan anin bezota a hei in biangna hian Ukraine in dongna chungchang an soya US IO in Secretary of State Marco Rubio atela Russia IO in Foreign Minister Sergei Lavrov atela Saudi Arabia ram hroi tu te hmalang na in biangna hi nei ani nimin tlai in biangnan nei zo vele hian Rubio le Lavrov te hian international press meet te an machon ngala US Secretary of State Rubio chuan zinkong har satak poimo MMC atan voin hi pen khatna ni atia he in biangna kan tumber chu he boina in nam noi zong zong te ta na pom thei in remna duan chu ania Ukraine le Russia baka Europa kan tho pui te po kan ngai tu telvek ani atibok Secretary Rubio chuan President Trump chuan tuang tak le monom taka boina ti re chu du berani a hun rei taka oto wangin Ukraine boina hi rang thayang bera chin fela duani atia inremna hian tute tan ma hlok bik tura omlo nan mala ka chula tute po in inremna om theinan tloman hrelo ngai ni in a soibok he in biangna hian Secretary Rubio baka National Security Advisor Mike Waltz le Special Envoy Steve Witkoff te chu US lama antela US palai te chu US le Russia te hian special team dinin Ukraine boina ti to pani theinana in remna thuthlung duang turin man la don ni in an soya he in biangna hian US le Russia inkar po soyania Joe Biden a president na hnuaya US le Russia inkar chetak chu siam thatani theidan tur po an soi antia President Trump le Putin ate mai chanan in biak hun turero soi ho ani lo anti he in biangna tel Russia official Yuri Usakov chuan reporter ten hena darka li chungzet in biangna hian Russia chuan US nena hian zona tamtak an zota anduang chanan mulo ni in soithunga Russia thil phut te po he in biangna hian ti hlo tinani dan tur chiang taka soyani lo atibok Russia chuan he in biangna hian thil phut engemaw zat an neya Russia Foreign Ministry thupuang tu Maria Zakharova chuan NATO in Ukraine chu an member ramani lo ti an pomri ngota tok zolo atia kumsang ni le pariat Bucharest samita Ukraine in engtikai mo chuan NATO azamang ti an pomchu su le ngai an phut thu soin hetiang hian ni lo chuan Europe khomol pui boina hi re ngai lowang atibok heti la hian Ukraine President Zelensky chuan NATO member ni chu Ukraine ram himna om chunani atia US le Russia ten riat khopuya an chungchang an soina som tel ani velo chungchang soin Zelensky chuan ram pakhat kan ni vea kan tel lova in rem na siamani chuan kan pom lowang atibok Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan US chuan Russia din hmuna hre thiam nia soin in biak na chu hlok hle ni in a soya kan ngai thlaringot lova thu kan soi ve ve a kan in ngai thlatona America lam hian kan din hmun hi min hriat thiam pui a poimo a min hriat thiam pui viau ni in ka hria atia US palai ten hena hian Ukraine in ka haine ni don chuan NATO member ramten Ukraine general thuaman pe kan ti to ban phut thu chiang takin an hril ni in na soibok Lavrov chuan US in Russia hreng na po hli ani rin thu a soya kan in biang na tangin siam chop dai dan na thria du na lian taka om ti alanga he hi kan zawaya ta na hlok na le tho ho na tha siam tu turani atibok heti la hian Europe ram sang sang shoi tu te chuan US President Trump an Ukraine boina ti re tuma malak na Europe tel ani velo chu an hre thiam lo hlea thotan zan khan in mukhomin Russia in Ukraine runa wanga boina chuaka Ukraine lam tang an ni thu an soya ma se engtin nge Ukraine an tran pui chun zom je lang ti ero an soi lo thung Trump hian Russia beturin Secretary of State Rubio le mi poimo dang te chu Saudi Arabia tira
hemi rual hian Europe ram sang sang hruai tu te chu le kha thonin Ukraine ven himna konga mala kan tum dan le sipai tir lu an tum em ti te zona zota inbiang na tel ve tura somna lam ma thon tel lawani kan hriat vek angin in do pui pani na tangkhan Europe khomol puiram te hi US ven himna hnuaya om le in ngat ania President Trump hian Europe ram te nena an in kar le an himna lam chu angai poimo ma satalem lo ni na lang thunga US le Russia in biak dana zirin Europe ram te hian an ram kalphung le ni na danglam chho thei don in an ria US ven himna le thazar hnuaya thamuang taka om thin te kha Trump malak dana hian himlo riawin an in hretana thlam le kalsan ni in an in ria Paris khopuya in biak na nei in kalkhoma se thurel mumal tak an nei theilawa US tran puina tel lawa Europe khomol puiram te tran ho dan chungchang te chuan soi nge yin na hriata thutluk na mumal takero an nei lawani engpo ni se US President Thar Donald Trump ro rel na hnuaya US atangin dan lawalu te thon chu an ni meka khovel ram sang sang po Trump halang na in an in sing sa chho meka ni ti hi kan thu top na ni ri te se bazari lo thira wangin kan lo me